Nyuma ya MC bamwe bakiama kia Mbasi gweta gukethia ngavana Meru Kawira Mwangaza kinya nyuma ya ikanukia ria mwandiki munene Mugambi Manyara na andika thanju wa kiama ikagwirire MC wa kuorotwa Faith Kananu na aria aritirwe kamitini cia mbunge na kumenerwa ikurega gutia kiama kiria kimuthiritwe gikimutonyithia mbunge. Nyuma ya Bobo MC ba ward Kathomba ibakinyete kwa ngavana bareo babyama bya UDA na PNU na kuga ibanogi nindwa ontu buria bwonekete kwathurana mbunge ya Meru. Na ndekioria kiria kinene ni kwethira MC baba bageta na mbere kugwatanira na ngavana Kawira kana kabagate ya byama byao na guchokia urumwe bura barari nabu mbunge ne Meru. Giki ni gichunki gya siasa. Meri tandatu ithiri nyuma ithurano kuthithika na ande atongire mwanya ni basimiritie kugwata mbaru byama biria barombagana byo iti bas hawa kiri byama bibi ni kwari na ngwatano cia siasa muno ira ciari na igweta na ciagwete Mwangi ni gatigati ya Kenya Kwanza ira yajukiri utongeria yes yeah and please na Azimio. Kila Azimio ni kwa na kiama kia Jubilee kila munene wakio ari Uhuru Kenyatta. Kiama giki nandika Jubilee na iniki kuonekana kile mungengene nontu bankuchano iri kuonekana giki kiama giki. Representing Trouble Music. Bwambere abunge bara bathuri na kiama giki berigiri kugwata mbaru misemanio ire kuthithwa ni ngwatano ya Azimio endo ntubo bwareba gitumi turaugire bado twe Jubilee turenda kurungama twe Jubilee tetutheki kwa Azimio. Nyumene abunge bothe ba Jubilee bagwatana na kweberia Jeremia Kioni gitene kia mwandiki munene wa kiama giki amna David Murathe ta munini wa mukaririgiti batu montikanya karibu tunia antu baringire Ruto kura ko kinya ananchi bongo bakawainda bembera itana thirikari di itana rutwari ko nte kuona ndena thine onde guthwandike thirikari nontu kinya antu bako no bomira twachoka tugatwe twe Jubilee tuga support the government of the day thirikari ya His Excellency Samoei William Ruto kenda tumba gwitiria Kenya bwega na antu ba South Ment na Meru at lunch iumba kuona maendeleo kuke woni kuthama mbwingu support thirikari na ndi na interest antu begembe central yenkwendo kabira bondo ngwangu identify na thirikari ndi mumbungo Jubilee lakini ngi support ya njena cia thirikari mungene nontu nyendi na cia kwangwa ndi supportwa ona kinya kithira Murathe na Kioni ni betete kipati tribune kutha kurungika gwito kwao na ndiko kuonekana kiama giki uketha kwina nkuchani nkuruki Uhuru ni patilinda kiu tutadi ya bagiu gitu kwa ni chamani general secretary manto ndu yau Uhuru tutadi manto agana tumuthingithia ni munene ai patilinda watu ile patilinda na njata kwendeza waki ndi tundi running of party affairs. Amna bubu Raila Odinga na tete mbere kuinyiria misemano yawe na ngwatano ya Azimio. Leo ni leo inawezekana Edi ni kuonekene kiama kiawe kia ODM kinyakio kiambite kutonyerwa nontu abunge nkuru kia 10 kuma kiama giki ni bonekene bakinyite karo rais ontu brabu akite Mwangi mono na vile kuomba Mungu atuongoze kwa mwelekeo ili Kenya iweze kutoka katika hali hii tuende kuvuka tuingia hali nyingine ambayo tutapata afueni. Kulingana na chama cha ODM balendikiria bunge baba bethe bakiebero kia menegiki na kinya gutaitebiao ontu brabu kuonekana nandi bukethwa bwigwatia Mwangi nkuruki. Nataka kuambia Bwana Ruto na Bwana Rigathi Gachagua yake waache upuzi. Wajipuzi Kenya si yao. Kenya si yao. Ona kinyeketha Raila Odinga na kugeria kuonokia Azimio na njira ya kuleta micemanio ni kuonekana kuri na thina kiuria kiria kinene ni kiethira ngwatano ya Azimio igeta na mbere kana ikethwa ikithangarana uyu ni nyuma bia mwanya kuthwa bigita rutere rwa rais uri. Very good. Rigiji. Yes. Tugikinyanya ndene kaunti ya Meru Mwangi jwa biama Ijajuno yuonekene wa mbere kwithwa kigurano ntububu ni MC wa kiago kia Mingaruni nyuma ya kuritoka mitene cionthe kiri bunge ya Meru ni kiama kia UDA lakini bo buterigeria nkaria maasura boena kana ga kwa ka first born kiambi
ndingita nkathirira naria nukona jeka karengetiga teka karengetura gucinekanwa bwena nchamba ndene yakiagu kuronga mare wenka gatigatine gantu 70 si mchezo. Wabaire kuringo kibogo ki ni MC wa Koroto Ruthukananu uraoroto ya kiama kia Ambas kana DP ujo buthithikite ujo nyumwa kuonekana na ngavana na ndikinya wa kirito kamitini cionthe cia mbungeji gitumi nakio kia kurito kamitini cionthe batu tokaniria kana na tokania the MCs na tabera babwetere ni bwaita ki ngavana na kana anu aita batikana anu aikuma ki ngavana iko ya gurume MC obera yani tu o vaina inaeronga vana ni mama kwani mtandu sijui nini endo kona muntu atina heshima nonto itubwita kwetha twina party discipline ojedi kumenya uga mwandiki munene wa DP kana Ambas no Mugambi Manyara lakini uro nominated kana uro tithuri uro ibaro ikiameta kurungamira kiama na ari assembly atiomba gwita wa Kawira aikinya no banywa chai kana bari auga na gusupport Kawira nonto arungamirite members bakiama na members bakiama pati mutumite wa Kawira watue kogeta no ugo nominated disciplinary procedure to atumira ukundiscipline ikethwe kali muno nonto tukwakuria ugwe no uragutumite no uretete ku represent antu bariku kana kiama ina kira kwete rutha rwa Murigi Karinga MC Ogateno wa Bogetais nyono nekena gicokire Mugambi Manyara na kumwantumirie kumene no tongire bakiama kia Ambas kwatuka Mugambi Manyara akiendelea kwa alundenja kana kwa ria wenka on matters party batue tukamwita kiamene kia Ambas secretary general tukire secretary general gututhikira pia mabira pingi bigo tu secretary generals na arua kiama kia Jubilee no kuona bena thina na secretary general wao no tubako waragia tu ate consulted members kiama kia KANU jetha ndi ndoni gikinga Nick Sarat nontu bankwithwa Nick Sarat arari ate consulted kiama Mugambi Manyara tuthikite kwa tukinya point ya tu Mugambi Manyara no mere ari secretary general kiama kuntu bakwaragia ate consulted members mwenda ithire mutongire barabara ni mbunge ya Meru na ugo wijo kire Murigi Karinga no kiama Ambas ni official kiama Avera na gare official kiama na ndaigirwa kiwa na niga kwa neki Mugambi Manyara kwa neki but iron kwenda Karinga menya na nya Meru bamenya decision ira yathithirwe urarandikire barua te Mugambi Manyara urandikire barua ndie MK wipo kiama na uno ngwe wipasa atukinyite nandi komba konekana MC barabonekere na ngavana bakiringo kathanju nontu mwankira nandi ndere katikati ka ngavana na MC tironekana kana gusikana igugate mumero uga muri ikutherana bobo ne bakenda boy komi ni kedra bya mabibi onde bikomba komire murutira kana gukonekana kuthangarana na kinya gucenjenia ko tongeria muthuri Muriuki kechunki ga siasa.